Allahu akbar. Туғандар, biz ақиретке сапарға тартып кеткенімізді ұмытпайық. Күн сайын Аллаға ақиретке жақындап атабыз, өлімге жақындап атабыз. Бұл дүниеде жашауымыз күн сайын кеміп атат. Ушу жашауымызды ақиретке жақындап атканымызды Алладан қорқу менен жашайлы. Алла субханаху ва тааладан қорқып, күнөөлөрдөн сактанып, этияттанып жашайлы. Ахиретибизде ушуга жооп берүүнү сезип жашайлы. Ушуга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан, ким Алладан корксо, ал ийгиликке сөзсүз жетет. Кур'анда Алла субханаху ва таала айтат: "Yawma yatadakkaru al-insanu ma sa'a." İnsan ertege kıyamet günü bu dünyada emne kılganın bardığını esteyken de. Azır estey albayız. Bu turşu günü kim ne kıldı? Estey alasın. Estey albayız. Estey albayız. Былтыр birinci ноябрда kim kayaktalı, kaysi amal kıldı, kim mene söylüyorsun, kança zikir kayakta este var ya. Bir ay este yok azır. Bağımlattır azır. Eme namazda okusak birinci rekette kaysi süreni okudum. O şey este yok azır. İkinci rekette turdu, birinci reketteki zam süre este yok da. Ya. Bize Allah emdigi jыл murdağı жылқын айтты да. Кандай болбосун, бирок Алла Кур'анда айтат, эртеге Алла Таала ушундай берет экен, кылган жакшы ишин, жаман ишин бардыгын эстейт да. Yawma yatadakkaru al-insan ma sa'a. Сөз эстейт ал. Эми ушуга мына эстей тургандын биринен Алланын азабынан кутулууга аракет кылган. Бу Алла Тааланын тааты менен. Абу Хурайра радhiyallahu anhu риваят. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "Man khafa adlaj ve man adlaja balagal manzil. Ala inna sa'latallah galiya. Ala inna sa'latallahin cennet." Sil'a Allah subhanahu ve taala'nın bir buyumu, bağlı buyumu bere turganı hadiste aytат, kim korksa al sapar tartat deydi. Adlaja dep kebirler түндүн алгачкы сапарын, кебирлер кечтин эң акыркы сапарын айтат да. Бул мындай экен да, ким корксо максатына жетет дегени. Мурунку заманда адамдар чөлдө басып баратканында bir жерден экинчи барганда азыркындай эле машина, самолет деген жок эле да. Чөлдө баратканында кеч кирип кетет. Бирок сен тие айылга жетишиң керек. Калыпта калсаң болбойт. Я. Ошол учурда токтобой басасың да, болгондо да күч менен басасың. Уктап, алсырап, шашылбай, андай жок да. Эмне үчүн? Түндөсү бир жырткычтар сени кол салышы мүмкүн. Каракчылар чыгып калышы мүмкүн. Ошолордон, жырткычтардан, каракчылардан коркуп, адам өзүнүн үзгүлтүксүз мээнети, басуусу менен максатына жетет дейт да. Ушуга bir misal кылып туруп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат. Ким Алла субханаху ва тааладан коркса эме, жырткычтан, каракчылардан эмес, Алладан коркса, ал максатына кайсы Алла Таала эмне үчүн жараткан ошого сөз жетет. Хабардар дейт. Алла субханаху ва тааlanın бере турган нерсеси ал өтө баалуу. Ал бере турган нерсеси эмне дейт? Бейиш дейт. Демек бейишке сөз жетет деген мааниде.